Perspektivni hip-hoperi. Opasni su, nema šta. Zovu ga Ludi Mirko. A njega Igor Čigra. To su veoma vežbane tačke, kao što vidite. Opa, to s tim višići. Predašte prijetu Igoru. Pogledajte ruke, molim vas. Opasni posao, kao što smo vidjeli, udario rukom to. Ovo se seks pogledi. Da, da. Sa elementima nacionalnog. Ovo je ludilo. Yo.